Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yakuna mga dida ka nasyak di pailang sa pagadaran na sida tujuh pailih maray. Si Norena hampaso iplilang ira na iku mga bangansiran na kumya kamong bila-bila kau bali kalukal na sukot pakalipat na bapagpakatadam ko di kang giginaway nanagip manakin siya Norena agos ka sanjuk paili nagibusukan na kansaw na nabanyong na dito tangga sa sudi ka sukumusuk pa ng tanora bulalami dan besati lagu da pabingin sawasalam.
sahih no